डैडी मम्मी है नहीं घर पे, पिछले कमरे में घुस के कुछ तो करेंगे छुपके, मिल जरा। একে গদাৰ কুপত তোহাৰ হাড় মোৰ ভাগিব আরে মারব তোমার রক্ত পান করিয়া তোমাকে চাল খান করিব। থ থ এবার শমাই দিম। আমি পথৰৰ মাজত গুচি যাম, পথৰৰ মাজত গুচি যাই পথৰৰ মাজত এডাল গছ চাম, গছডালৰ ওপৰত উঠিম আৰু পঢ়িম। মনত থাকিব, 100% মনত থাকিব। কাৰণ পৰীক্ষাত যদি সেই কুৱেশ্যনটো আহে তোমালোকৰ মনলৈ এটা কথা আহিব যে इतना तुम्हें चाहना है ना सोच सकोगी, किस हद तक जाना है। तुकुंडे तुकुंडे देना तुकुंटा, तुकुंडे तुकुंडे देना तुकुंटा, अमुल तुकुंडे नो तो सदा तुकुंटा, पान तुकुंडे नो तो चुना तुकुंटा। তোমাকে বিৰি না প্ৰথমে খুজি দিনা অন্তৰে কান্দিছিল জানানে মোৰ